Murutani munene thukuru-ini wa sekondari wa Nimoi kaunti-ini ya Kericho atigitwo akihonia nguraro njuru iria atungitio ni murutwo wa kirathi gia form 3 thukuru-ini ucio. Kuringana na kamanda wa borithi kaunti-ini ino, murutwo ucio aramukirire riboti ya kuonania ndarikitie kuriha bithi, ndeto iria iracungiririe athie wabici-ini ya murutani munene na rubao rurari na micumari na kwambiriria kumuthecanga mutwe maita matanyihiire 8. Hawa wanafunzi wanatakikana wanafunzi wote wajue ile shule iko na sheria zake na mpaka watii sheria za shule. Vile mwalimu amesema, hiyo ndio itakuwa namna hiyo. Kama iko na maneno, kuna wasasi na walimu. Thutha wa gutabania ngero iyo, murutwo ucio aracokire gwithara, ndeto iria imenereirio na njira nene ni kamanda guku akiuga ni mambikite mihango ya gwethana na murutwo ucio. Kwamba wakati kuko na shida yote aina hii, si usichukue sasa hiyo kama sababu ya kwenda kupiga mtu au kwenda kuumiza wengine. Kama ni fees, wewe lipa fees. Kama huwezi kulipa fees, upeane sababu ambayo huwezi kulipa hiyo fees, so that mwalimu atajua atakufanya namna gani. Ona kuri uguo, kamanda wa borithi ni ikitie ritana kuri arutwo hamwe na arutani gutabanagia miario na gwethaga kihonia kia mathina maria mangiyumiria ithenya-ini ria gutabanagia ngero ta ici. About is not known, but I think by the end of the day we'll have something to report. Mageria ma kwaraniria na urugamiriri wa thukuru uyu ni maringite ihiga guku nake murutani munene agithie na mbere na gutangikirwo. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.